دما خوش حسکریان روداوین کو لهر جای که مد شوپینن ام ده بحثا روشا هری داویا آمد سپوره بکن کو آمد سپور نها ده پیشیا ده سانینا دسکفتا که دیروکی و مزن ده دسکفتا دیروکی و مزن چیه؟ در بازبونش بو سوپرلیگا ترکیه چونه ناوا رزن تیمن هری مزن لسر آست فوتبولا ترکیه ین مینا گالاتا سرای ین مینا فنرباحچه ین مینا بشکتاش مینا ترابزون سپوره اما سپور داوی دم ساله دا گلک نزیک و خونه خواب بکر راستی لگل و خونه دا خونه برنا شامپیونیه یا لیگا یکم یا ترکیه هیا ام ده شروعه لیسکن کو مانه ده لیگا یکم یا ترکیه دا کنها 6 لیسکن یعنی آمد سپور ده هفرگین اوه دم ساله دا مانه ده لگل حواله خو مراد کیا بکم لی بریا کو شروعه اوه لیسکن هنه بکن ده هن زانیاریان بده موابرزان ده لیگا یکم یا ترکیه ده کو آمد سپور داوی دم ساله داته دا دلیزه نها ده ریزبند دا دوامین یا لیگ داته تنه 2 پوانان جه ارزروم سپور دوره یعنی ارزروم یکمه آمد سپور لپلیا دوام یا لیگا یکم یا ترکیه ته دیتن لالیه دن 4 پوانان بریا اروک سپوره کو اروک سپور جی هفرکی آمد سپور و ارزروم سپوره دیگه 6 ماچه آمد سپور داوی دم ساله دامانه سبه لیسکه که گرنگه برانبری بولو سپوره دلیزه دمالا خوده کسکوسور دمیوانداریا بولو سپوره بکن پشتی وی ماچه آمد سپور دلیسکه که گله که گرنگ بلیزه دبه میوانا اروک سپور لدر وی مالا خواه دوری آلی گرنگ خواه که دبه او لیستک یک لاکر بش بوکو آمد سپور در بازی سوپرلیگه به هفرکی لسر شامپیونیه بکه پشتی وی لگل عمرانیه که هنه که دبه سانتر بش برکو عمرانیه داوی دم ساله دا انجامنوی گلک باش نینه پاشی لگل باندرمه پشتی وی جی لگل بودروم دمالا خوده لیستکا هری داویه جی دم ساله ای سال ده لگل ایدر دبه لدر وی مالا خواه وجا گلک پرساج من دکن که چوا آمد سپور در بازی سوپرلیگه دبه لگوری سیستما که ده فوتبولا ترکیه ده هیا یکم و دو میان ریزبنده اگر لگور ریزبنده نها به ارزروم لگل آمد سپور در بازی سوپرلیگه دبن تیما سیامین دچه فاینالا پلی آفه چوارم پنجم ششم و هفتم لگل هفت دلیزن هر یکی ماچه که مالا خو ماچه که دروه ین کو دوا لیستکا دا در بازی لیستکا داویه ببه دلگل خودیا پلی آسیام پلی آفه بکه سرکفتی ویجی در بازی سوپرلیگه دبه در فتا که زیرین لپیشه کسکو سور دم سالا دهاتی ده سوپرلیگه دا بدیتن ویجیش بیر نکم 11 ماچن لهجده یکی 2026 وره آمد سپور هیچ لیستی که دا تک نچویه ماشاءالله اف آماره ها گلکی باشه دلگل میوان خواه که مراد ام شروعه روشا داویا آمد سپوره بکن که مراد به فرمای آمد سپوره هاتیه که مگوتیه به زیرا دست ناکوش برکو اوقاس دا خوازی لسر زیدنه اوقاس ملت حز دکن فرمای آمد سپوره بدست بینن که مراد دماتا باش به ایروت به فرمای آمد سپوره هاتی بزانم چوایا مورال چوایا مرحبا کیک سامان از وی داره حتی باشور ملت متوایان سلاو دیکم تماشاوان می روداوی از سلاو دیکم کیک سامان هم گله کیف خوشن مخوا خملان دیه باجر هر در خملان دنه هر در تبچی کیش کچه تبچی کیش محلی تبچی کیش جاده هر در خملان دنه ایدی ملت لبنده شامپیونیه ام گلک نیزین بونوکی تپیشی گوته مخونه گلک خوش دیتیه و ام حس کم وی خونه خدا جی ام سر بکهون پیشی ام 6 ماچ مانه ناوان ماچان دا جی یا صبح ماچ اکی گلکی گرنگه آها بجا نا صبح بله پر باشه از بیم سر آماده کاریانش بو اوه ماچه آمد سپورت چوا خو آماده کریه یا هری گرنگ کو داوه ماچه دا بکه چیه لی بریا کو تو برسوام دی از لسر وی بیجم کو مسعود باکال بدیتنا من هات باوریا تیم و گران جاره کدن او هزرین برین کو تمام نکربون ده تیم دا درجی پیدان او قاس آمد سپوره که جداتر یا جه سینان کالو اگلو و گریا و به پیکاتین جدا به لیستگوان کو باوریا وان زیده ده هر ماچه که دا با آوائه که درده که نرین آتا لسر وی که لسر آماده کاریان لسر مسعود باکالو کارت کرناوی جه تیم چیه
پیشیان همو تم برنامه ایدیش چکر بو هنگی مسعود باقال نو هات بو آره. تگو تمن تگو ت مسعود باقال چوا دبینی دل سر تیمی چوا باندورای و چوی میشتر اگو مگو مسعود باقال راینره کی گلک تجربه حتی نه گلک پیش برکید مزن دانه لیستاندن و لیگا سوپر دا و لیگای کمین دا گل ماش لیستنه 2 سال پیشان هجی مسعود باقال هات وکی هات آمده هم 7 پوانان داوی بن لیدر بون هات پشتی او هاته آمد سپور دیسا گل خوش لیست و داوی لیگی بو شامپیون یعنی مسعود باقال دلی مدا گلک جهک جدا هیم پشتی مسعود باقال هاته و 7 ماچ آمد سپور باوریاوی دیسا هات وکی مسعود باقال هاته آمد سپور کتبو ریزا سیمین و پچکی باوریاوی قطب بو یا راستی لیبل مسعود باقال هات پیشی اودید ملت گلکی پانیک بو به هیجان بو کلیجان بو گو دلی خو راحت بکن امده وی تیمی کنه شامپیون مجی باوری خدا مسعود باقال پشتی هاته یا راستی به 7 ماچه آمد سپور تنی 2 ماچان برابری ما جبلی وی 5 ماچ جی مسعود باقال قازانج کرد سری دا تیجی گوته گو 4 پوانان پیشیا اروقیه و ریزا یکیمین یا دویمین دچن سوپر لیگی نها ماچا مایا صبحی گل بولو سپوریا لیبل پیشیا ما 3-4 ساعتان پیشیا ما ماچک دیجی اوجی بیجه هندیا ما ماچک گیرنگه اوجی سیواس و اروق گلی کده دلیزن یعنی پیشیا ماچا آمده دی چاوی مال گوه مال سیواسی بیتن ام بنده نکو سیواشی سرب کویتن پشتی هنگه هکی ام ماچا خویا بولیه بستینن نوبر آمد داد بیت 7 پوان پشتی بو 7 پوان دیم گل راحت تر دبن لیکک مراد لوی داره تشتک هیا یعنی دماغو هاورکاتا بریاتا به چند دم جمیران دلیزه ببیجه سیواس جمالا خوال اروک دبه آمد سپور وی دمی ناکه و بن باندورا و چنده کو گواش لسر تیم زیده تر بن بتایبت و زانه دماغو لمالا خواه دلیزه هیا جانا ملت گله زیده یا کلا جان زیده تره آلی گر پیتر جه تیم نزیک ترن گواش واز زیده ترن اف کارته کرنه که نریری دروس ناکه یا راستی او ماچین داوی همه گله زحمتن قد حسان نینن یعنی هر کسک تمام ماچه خود لیزن بلی اقلی وان هیچ دوان سر راکیب دوان جی یعنی که او چه دیگن که ماچه دوان چوا در باس بن یعنی وکی تیت داوی ایدی افتشته مجبوری چید بن یعنی چه ماچ به حسان در باس نابن لیبل آمد سپور براهیا هفریکین خواه هوجه ماچید خواه بری خواه بدتی یعنی وان 6 ماچان دا 5 ماچان بستینیتن نه هوجه هفریکین و چه کریه و چه نکریه نه هوجه بری خوش بدتی لیبل دیسا جبو که ماچ حسانتر ببن جبو نه ماچین داوی پر زحمتن جبو فوتبالیستان زحمتن جبو آلیگیران زحمتن یعنی هم 3000 کس تینوی داره اویدیه تماشا دیکن تیم آخواه تماشا دیکن لیبل هیجانک پر باندور جی سر تیمی چه دبیتن اره وجا تشکیده هیا که دبا دیسا کارته کرنه لآمد سپور بکه او جی تیک چونا ده لیستکا یکم یا او دم ساله لگل بولو سپوره که ده دوری مالا خواه لیسته بو ویدمی بولو سپور به 4 گولان برانبری گولا که لهم بری آمد سپوره بسر کته بو بجا هم مانا ده هفرکیه دل سر شامپیونیه نزیک بونه جه سوپر لیگه تولوکرنا شکستنا کو برانبری بولوی توش ببو اوه ده با روش آمد سپوره هنه که زحمتر بکه کو پیتویا به مورالا که گله که زیده تر به هزره که پاقشتر ده اوه لیستکی دا در بکهون و پیتوی به پالپشتیه که زیده یا آلیگیران هیا به دریجه های نوات خولک نوه ماچه لالیه کارگری جی و توزانه یعنی اداره آمد سپوره کار گله کی باش کرنه ده اوه دم ساله دا که او جی بویا سدم دیسا به اوه آسته هیا بلند نزیکی و خونه هنه آمزن ببه تو لوه چواد فکری دمکی دا هم هفرکی هم شامپیونی هم جی طول وکرنا لگل بولو سپوره و او جیش بیر نکم او جیش بیر نکم که مراد تیما فلورنت حسانیه یا کو بره
Florente da dilîst û gelek gol jî bi formaya avê tîmê avêtine. Gola jî wê maçê Floran Hesanî avêt bûme jî hingê tîm rewşey baş da nebû ya rastî wê demê Lîga Süper û Lîga Yekemîn da Federasyona Tirkiyê ewkek operasyona li ser bahîsê kiribûn, ew bahîs dikirin futbolciyan. Wê carê 5 futbolîstên Amesporê jî ji tîmê veqetiyan. Rewşey baş da nebû, piştî wê rewşê Amed gel boliyê leyîst û yek gol jî avêt ya cagne golek jî avêt. Belê piştî hingê yanî bêsiûdî çêbû, yanî em jî mane heyîrî çar xetayên pir mezin kirin futbolîstên me û çar gol jî avêtin, yek wan jî Florent Hesanî. Lê belê du roj pêşanî he encûmanên şêwirmendiyê yanî Amedsporê rêvebirî heye, ser rêvebiriyê jî îstîşare dibêjin, yanî encûmana şêwirmendiyê. Ew çûn tîm çûme seradaniya tîmê û ji tîmê re gotin heke hûn bibin şampiyon, prîmek pir mezin ji bo tîmê gotin. Yanî ku hûn bibin şampiyon em dê bonusek pir mezin bidin we. Ji ber wê moralê tîmê jî gelek xweş bû. Hem gotin pêşiyan he tê bîra boliyê çar maç çar gol avêtin me, hewce em tola xwe li boliyê bistînin û nêzîkî 3000 alîgir deyêne stadyumê yarîgehê ji ber wan 3000 kesan û ji bo şampiyoniyê. Hewce ji bo hemû tiştê vê maçê û gelek hêz û bi konsantre bileyzin. Du roj pêşan he hem rêvebirî hem îstîşare tevahî çûne sera tîmê jî. Yanî min serê da jî got bajêr tevahî her derxemilandine ji bo şampiyoniyê hemû tişt hazir kirine. Ev maça pêşiya me jî û piştî hingê 5 maçê di jî her maç yek bi yek gele bi zehmet e û gele jî giring e. Yani hemû maçê dawiyê ne. Belê hemû maçê dawiyê ne û hemû jî finalin yani. Rast e. Sibê beramber Boloyê kî di nava Amesporê da nalîze ku dibe birîndar bûbe yan kartên wî hebin yan bi awayekê nekar bi alîkariya tîmê bike. Kes heye ku nelîze? Subehê Hesan Alî Kaldırım heye, ew ê aliyê çepê dileyîze. Tenê Hesan Alî Kaldırım birîndariya we hebû, pê we piçekê seqetiya we hebû. Ew jî hat gel tîmê vê hefteyê şol kir, lê belê rayîner got min nebawere Hesan Alî Kaldırım bileyzîtin. Ji bilî wê çi kêmasiyên me yê tîmê çûnînin, niha tîm tevahî hazirin, yanî subehî ji bilî Hesan Alî Kaldırım rayîner kî hesket dê û leyîzînîtin êdî hemî jî hazirin û amade ne. Baş e. Em bên ser pêkhatiya Amedspor. Tu zane Amedspor devê demsala da cagnê Senîgaliya. Min pêştir jî gotiye rast e ji 24 salin li mîna xortekî gelekî pêz bi dirêsê Amedsporê ve bi formaya Amedsporê derketiye. 25 gol avêtine golkarê yekemînê Lîga Yekemiya Tirkiyeyê. Ezmûneke zêde heye pêştir li Juventusya Îtalî bûye, li Galatasaray lîstiye, li Îmaratê lîstiye, bû hilbijartiyê Senîgalê lîstiye. Niha nizîk e ku hem xewnaxwe hem jî amediyan bike rastî, hem bibe golkar ku ege bîra te bê dema ku hata Amedsporê got ez hatime bibim golkarê yekemîn û Amedsporê derbasî Super Lîgê bike. Li aliyê din Diya Saba heye, Afena Cihan heye, Merino heye, Traorê heye ku piranî lîstikvanên hêla pêşiya Amedsporê dikarin golan biavêjin. Bica yek ji yekî zêdetir, yek ji yekî baştir derdikeve. Eger tu li cihê Mesut Bekal bî, devan şeş maça de dê çawa mameleyê li gel evan lîstikvana li gel futbolîstên Amedsporê pêkhatiyê ku tê dayîn bikî? Mesut Bekal aynî tiştê wekî tê got. Gotê futbolîstê min ew qas ezmûnin, ew qas başin jî hewce nîne ez ji wan rabêjim ka baz bitin, ka baş bileyzin, ka got hewce nîne ez tiştekê ji wan rabêjim. Çünkü got futbolîstên me tevahî bi ezmûnin ew ji me pitir hes dikin.
Aha. Yani wekî te gotin Cagne heye tevahî te gotin Dimitrov heye. Dimitrov Ere çobû tîma Netewiya Bulgaristanê heftiya çoyî maç leyîst. bi Yani jimara 10. Dimitrov jî yek Dimitrov jî yek gelek baş e û bergiriyê Sîrota heye ew jî gelek baş e. Mehmet Yeşil heye ew jî gelek baş e. Murat Hasan Ali Oçar heye. Kaldırım yani pir lîstikvanên meyêt baş bi ezmûn hene û ew jî rastî min gel futbolîstekî axivt min got hûn çi difikirin ji bo şampiyonî. Got em ji bilî şampiyoniyê tiştek dî nafikirin. Dilê me da û çavê me da û hêzê me da tenê şampiyonî heye û bariya me gele mezin e em jî li benda maçê dixwane yani van 6 maçê dixwe. ere lê cara din jî min got ji bo ku tu bikarbî hevrekiyê bikî pêtiviya te bi 11 lîstikvanek gelekî baş hene ji aliyê hizrî ve ji aliyê taqet û toaneya cesteyî ve lê li gel wê pêtiviya te bi hindek lîstikvana heye ku bikarbin di lîstikê sanahî de harîkariya te bikin bi şêweyeke sereke bilîzin û serkeftinê bînin. Amedspor ev yek heye? Mesut Bakkal tiştekî jî got. Gote ez 11 futbolîstan dileyîzînim û futbolîstê herî baş ti jî kulüba yedekê dirûnin got ew qas ew jî yani ew jî tîmê ew ji hez dikin got yê leyîstê derkevît got xweha got çin xweha temîz dikin. Got ew qas yê neleyîzît jî yê leyîzît jî ji yê ku de hez dikin ji tîmê hez dikin ji baweriyan şampiyoniyê heye. Rêbelê dîsa yani van maçan da tenê 11 futbolîst dileyîzin û navberê da jî 5 heb yani ew jî heke Rainer hez bike 5 heb dikevin leyîzê da. Yani ez tera vê bêjim yê 11 da bileyîzîtin û yê neleyîzîtin tevahî ji Amedsporê pir hez dikin û baweriyan şampiyonê jî pir heye û kes nabêjît ez çima leyîstime û ez çima neleyîstime. Baş e. Xala herî bihês ya Amedsporê çi ye ku dikare hem di maça Boloyê de hem jî yên piştî wê jî bibe sedem ku Amedspor di van maçan de yên ku weke dawiyê tên temaşa kirin dîsa serkeftinê bîne û bige wê xewna mezin ya ku heyî. Çawa min fam nekir birayê. Yani quweta Amedspor di ku dera lîstikgehê de ye? Qeweta Amedsporê têra van maçan hemişkan dikem ya rastî. Bi çi awayî? Lêbelê tiştek wiha heye ev maçê dawiyê her tîm ji bo armancekê dileyîze. Mesela navberê da hinde tîm gelek xwe nadene maçê wê rojê yek bo şampiyoniyê dileyîze, yek bo playoffê dileyîze, yek dileyîze ku bin nekevîtin ji bo Lîga Duyemîn. Yani her tîm ji bo armancekê dileyîze ji ber wê çi maç hêsan nînin, çi maç kolay nînin. Kî zêdetir hez bike, kî zêdetir stratejiya xwe baş bike ew dê serkeve. Ya ez difikirim stratejiya Amedsporê û futbolîstê Amedsporê hêzê wan, qeweta wan têra van maçan hemişkan heye. Erê lê li ku derê valayî heye ku dibe xwedê neke bibe sedem hevrekên Amedsporê bikin derfet ku hemberî Amedsporê serkeftinê bîdin. Kî dera wê pirizgirêk heye ku pêtiviya Pêtir kar li ser bêkirin bê bihêztir kirin? Qada navîn da ez piçekê kêmasiyê dibînim. Qada navîn da du transfer kirin lêbelê wan transferan hêj görek dilê min xwe nîşan nedane. Ji ber wê qada navîn da piçekî Amedspor cihê dî kêmtir e. Vê leyîzê da jî qada navîn gelekî giring e. Yani qada navîn her tiştê vê leyîzê ye. Amedspor yani subahî du qadan avîn da du sê futbolîçi lîstê wan hene yek Cem e, yek Traore, yek Sinan e. Sinan Kurt. Yani yek jî Tarkan stoperiyê jî dileyîze, qadan avîn da jî dileyîze. Rewşa wan
باش به دی آم سپورجی پر باش به جبر وی از قادا ناوین دا پچکی او سریم دا هنه یعنی بجا دزانه پرسکرک. که مراد استش کی ترا بجم د ماچن در باز بویده نه اگه لبنری د ماچا برانبر هاتای سپوره ده مسعود باکال به 4 براوانان لیستیه لپیش یوان سربست هبویه پشره آفینا جیان لگل جم لگه مرینو بر یوا جاگنه لگل سابا لی لبر یاوه برانبری منیسا به 4-2-3-1 لیستیه باشه یعنی اوه دو پیکاتین جدا د لیست کنده لگل سرک بلدیه سپور 4-2-3-1 لیستیه کو لهیلا ناوینیا کو تو دبیجی دباس هنکی جنرازی بم سینان کورت لگه سربست دمیتروف و سابا و مرینو هنه بر یواجی جاگنه هیا کی جان پیکاتی دکاره آما سپور پیتر نزیکی سرکفتنه بکه یعنی 4-2-3-1 بتر بو آمد سپور از باش دبینم مسعود باقال جی و باشتر دبینه هنده ماچان دا فوتبولیستین آمد سپور بریندار ببون مثلا او ماچات دا گوته یا دو ماچان دا تراوره پشتی بریندار ببو پچه سیستم ده گیش کرن جبر فوتبولیستان جبر تیما همبریه جی پچه سیستم خواه دگوهورینیتن مثلا مالا خواه یاریگر ها وکی دلیزن بارا پتر 4-2-2-3-1 دلیزن 4 برگری آشکره zaten مراد محمد سیروتا و اگه سقط نبیتن حسن علی دلیزی تا که سقط به اوزهان دلیزه پیشیاوان işte پیشیاوان قادان آوین دا اشتراگوت یا قادان آوین دا پچه که پرسکرکت آمه سپوری هنه و داری دا futbolist peki guhurun hende caran Tarkan serbest dileyze u Tarkan serbest u Sinan dileyze hende caran Tarkan u Cem dileyze hende caran Cem Traore dileyze ya da Sinan Traore dileyze mesela sube ki bileyzinitin disa emşaş nabın tini ve deri yani futbolistek u baş nehatiye yani futbolistin ve deri tevahib seviyavan ayniye جبر وکی لیزدن مروف شاش نابیتن لبل صبح یا هیوی آمن و داره تراوره و سینان بلیزن اره ویجا یک مرادش که ده هیا کو ددما چند ماچه در باز بوی در براستی جی من گله جارا تخمین کریه تماشا دکم اما سپور گله نزیکی نافچه آجازه یا تیما هفرک دبه لی در فتا که گله که باش به تایبت راسته لیستگوان دی گولا دا آویجن لی گلای در فتا جی یعنی وندا دکن اوه به تایبت مادم دو بیجی هر تیمک با ارمانجا که دلیزه یک دخوازه بچه پلای اوفه یه دن دخوازه دناو لیگ دبمینه دانه که و زحمتی زیده ترن بجا بووه لیستگوانا پیتوی به خو آماده کرنه که گله که باشتر هیا به تایبت اوه کو ایرش بره دبت دما کو سی در فتش بوی چه دبن بالیه کن و گولا که با آویجه لی دما در باز بویده آمد سپور امبای جاگنه جدر خینه لیستگوان دی هنک جارا در فتا وندا دکن بووه چه بکرن بطایبت آفینا جیانا دیاسابه تراوره دانیل مورینو یکو اگس جبیر نکم تو زانه یعنی باوه دانیل مورینو حاتبو آمده پالپشتی داوی یکو لسراست دنیا لسراست کولومبیا لسراست توپاپی دنیا ازمونه که زده هیا و دیسا کارتی کنه چید که تو لپیش یا دایو باوه خوا گول جاوید اره پشتی هنگی ریوبری دو سه حواله من اوانگو یا خازگو باوه مورنو هر دم وی دری با کو مورنو هر دم جوه او قصباش لیست با یا راستی تجی پیشیه گود آمد سپور نها وی لیگه دا و پشتی اروقی انزیده گل آمده آویتنه یعنی بلی گل گولان گل وکی تید جبو سهایا ناوین دا سهایا قلا دجبری خواه گل گولان جی واندا دیگه لبلی گل گول جاویتنه یعنی واندا کرین جی تشتای باشه دمکی پوزیسیون چه دبن مروی آلی دا بری خود هوجه بری خودتی پوزیسیونان یعنی
tu çar pozisyonan bikey wan çar pozisyonan da tu duyan jî bikey gol dîsa baş e. Ama tu qet pozisyonan nekey û wan da jî nabin. Mirov hewceyê pozisyonan çê biketin jî bila wan da bin çilê nayêtin. Lêbelê ya mecburî mirov hewceyê pozisyonan çê biketin. Amedspor kî dijberê wê dileyîzin parastina xwe gelek bihêz diketin. Yani te maçê Amedsporê tevahî te temaşe kiribin Erê. kî li gel Amedsporê leyîstiye pêşiyê parastina xwe mêze dikin. Em Dibêjin em- dixwaze beravaniye bike. Erê bêjin em Amedsporê ewilî bisekînin çünkü dizanin yani cagnetin hep biçî Liga Süperê jî dê leyîzîtin. Diya Saba eynî dê wê derê dileyîzît. Dimitrov heye yani Dimitrov lîstikvanê Bulgaristanê ye. Heftaya Evet. pêşiyan he Bulgaristanê leyîstiye. Afena Cihan yani ez bo te bêjim du sê sal dê ligey pir mezin da dileyîzît. Afena Cihan gelek futbolîstek azmûne û gelê jî baş e. Vêjî te Ê behsa Moreno vana kir. heye. Te behsa Çawa? vana kir. Yani ev hemû lîstikvanê başin. Tiştekê dî ez dixwazim bala bikişînim ser ew peywendiya bihêsiyat navbera Ercê û Murat Oçar e. Ku ev dibe binaxeya drûstkirina êrişan. Tu zanî yani Murat Oçar bi rastî jî evê demsalê da li hêla berevaniyê ew li aliyekê Alî Kaldırım li aliyê din asekî baş pêşkêş dikin. û hin caran jî Murat Oçar ser dikeve bû qada pêşiye bû wê çendê alîkariya hêla navîn û hêla êrişberiyê bike. Di nava golê jî de Ercê heye ku weke kaptin weke serkirdeyê tîmê derdikeve. Ev peywendî û lektêgihiştina baş çi kar têkirinê dirûst dike bû van maçên dawiyê de çendiya giring be. Yani Murat Uçar ya futbolistek ew qas ezmûn ew qas baş e yani ez wekî yarîgehê stadyumê Murat Uçar mêze dikim ya rastî ez dilekî heyranî wî mêze dikim. Hem aliyê savunmayê hem jî aliyê hücumê yani ew qas xweş dileyîzît lêbelê te dîqata lê kiribîtin wekî top gok têtin ji bo Diya Saba Murat derhal baz dide aliyê rastê ser çizgiyê baz dide Diya Saba wî bêrê xwe nedete wî jî yani mêze jî neket direkt topê wî alî da tavêtin. Çünkü dizanîtin Murat Uçar wê derê dar dibaz Erê. dide. Murat gogê tavêtin ji bo Murat jî wan gogan yan tikete asîs yan tikete gol. Ew tiştekî gelek giring e yani tîm jî yê ku di nas ketin gelek tiştek girang e û Erce jî kaptanê vê tîmê ye Erce ya rastî wekî Hatayê hatî Liga Süperê da dileyîst me bawer nekir me got ev qas qelevanê baş û Liga Süperê da yani Erce maçê rûyê Hatayê û Liga Süperê da tu temaşe bike hemberê Galatasaray û hemberê Beşiktaşê hemberê Fenerbahçe ew qas maçê xweş dileyîstine em mane heyrî ya me digot ev çi qeleciyek qelevanek pir baş e. Erce jî niha qelevanê me ye û ji dû wî jî dîsa qelevanekî Kurd yek Kanîreşê heye Abdulsamed ew jî qelevanekî pir baş e. Lêbelê Erce yani maşallah tevahî maçan da leyîstiye û gel jî gel Erce hes dike. Erê evecas ez dibînim di nava stadyumê de dîlane digere di nava jûra cilguhartinê dîsa berdewam morala lîstikvana bilind dike yani ev kartêkirinekê geleke baş e. Kek Murat bu ava lîstika de li ser millet çi pêwîst e? Millet pêtiviya çi bike? Tu zanî pêştir te got dema ku 25 hezartên lîstikgehê stadyum piranî kesk û sor dibe kelecan ew qas zêde dibe. Van maça da palpiştiyeke zêde jêra lazim e. Çi bêkirin ji bo ku Yani Amedspor bi rastî jî ev sala biçe Super Ligê û li gel wê jî bibe şampiyon. Rastem. Yani Liga Süperê da ji bêrê xwe dê bilî Galatasaray, Fenerbahçe û Beşiktaşê yani kes stadyumê xwe û yarîgehê xwe nêzîkî 3000 kes naçîn maçan. Ji bilî wan sê tîman Amedspor 3000 kes çin maçê temaşe dikin. Lêbelê temaşevanên me û alîgirên me piçekê kelecanin. Kelejana wan gele zêde ye. Yani tîm sabra wan tune sabra me tevahiyan tune tîm Bêtehemilin ha.
ام بتعاملن تیم وکی گلی ناوید ام پر حیز دبن ام بجن دکا هوجه زو گلی باوین یعنی وی تیمه ان کم شش هفت ماتش قلیا دقیقه نویده دا قازانش کریه آره جبروی هوجه مرو پیچه که صبر بیتن یا وان تحملان مرو سپورج پیچه هر وها بو یعنی لگل وان سپورج بگولا که به برانبر سرکتن هر وها بو تشکیدی های که من نوچه وشانده بو لسر رو داوه مسئله زیده بونا دخوازیان لسر فرمای آمد سپوره یعنی تو تبینی ملت لهر جهی جا آمد سپوره حز دیکن پشگیری ددن آمد سپوره هون وکه شروع وکاره که ورزشی یکو جنزیک و آمد سپوره دشو پینن لوی که چاوا دنیرن اف زیده بونا آلی گیران یعنی ویجیش بیر نکم لسر آسته همو ترکیه گالاتا سارای فنرباخچه بشکتاش ترابزون سپور ده اینستاگرام ده ین هری زیده فالوورز هنه پشتیوا آمد سپور هیا که او براستی شانازیه که مزنه yani naha Trabzonspor milyon û nîv wan dişopînin Amed milyonek û sed eş te ra bêjim yani Amed nihe biçe Süper Lig Liga Süperê dê şopînerê wê nêzîkî 2 milyonan bin yani piştî Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaşê dê Amed êtin dê kefte pêşiya Trabzonê tu bibîne rojên pêşbirkê rojên maçê mesela subê em diçin nêzîkî stadyumê Stor Amed Spor heye wê derê em diçin şixwara forma dikirin û çi hebe em şixwara dikirin subê ez ê vîdeoyê ji te ra kêşim û şînim tu bibîne storê çend kes heye herkes xwara formayê distîne herkes xwe ji bo maçê yanî kelêcana maçê û kelêcana şampiyonê 2 sal pêşiyan heme dîtiye û ev jî kelêcana Süper Liga Süperê yani Liga Süperê kelêcana wê gelekî meztir e. İnşallah her ku diçe zêdetir û baştir be bereket tê keve û xêrdar be demsala bê em hem Amed Spor li İstanbul bibînin ku li gel Fenerbahçe û Galatasarayê bilîze biçe Vodafone Arena li gel Beşiktaşê bilîze ew jî bên li Amedê bilîzin Amed Spor demsala dahatî di Super Ligê de be û bibe şampiyon kek Murat ez spasiyê te dikim me pevra şiroveya dawî rewşa Amed Sporê kir hêviya serkeftinê ji bo Amed Spor di serkeftina beramber Bolo Sporê de û derbasbûna bo Super Ligê bûn bi şampiyoniya ev ê demsalê de gelek spas te re Salbî spas kek zaman ez te û temaşevanên Rûdawê tevayan silav dikim bimînim xêr û xweşê de dema te baş gelek spas spas bo jî berêzan demeke xweş ji bo we